RV li susete na lu se getia so timni timu kwa tiama abama yizan zabu ajisute khwa nyini khu so chami kwa bi siba yesu jisute khorusu jesus zabu khune kwa mine sini thuga bi chami amyate jesus zabu khune kwa silia ma ju ngalo sini jo phabunya anu ma zi kwa botama thuga bi phushi phuja myate khujso khu kwa shata sin amyachi midogama ngalo kumali machi siba yesu jisute khorusu jesus zabunya anu ma halusubu tizili tizu kwa bi shata ma gujugumi amyate ngami tichali ticha shata su fukaya ma ngalo kumali machi endi titungo ha khu chichila ma tiji kwa wa khuhi ku kwa ngami amyachi lo biama siba yesu biwabi sishe maha biwa myate lo muwa dama ngalo kumanya tipa wati bule amyachi chisegu wa gesini jesus zabute mini sini te pokwa ngami sebiu ibiu shana ma sini te ngami magama ngalo gulinga mabuni wa khuhi dama amyakwanya amyachi lo biama biwa myate wa khuhi ku kwa lo muwa dama ngalo tebi wa khuhi kwanya siba yesu biu mali biwabi mukwa chudu biu amyate shata mate lo muwa dama ngalo kumanya anu the mini sini tu ma susu jesus zabute biu kwa bi vusabe khute magama ngalo gulinga mabuni europe kwe wa khuhi amya kwa nyini rotiama te ji kwa chi biu amyate lo bonwa dama ngalo jesus zabunya mini sini tu ga bi se biu shana ma sini te se ku kane ma jama te phokwa rusin che chevumula jude di setu si yama ngalo gulinga mabuni ha te phokwa setu nama milisi che chevumula jude di khwalya ma ngalo gulinga mabuni la so myanya che che khwaku du kwa jaruni jakuni nuni majolia mate lomuwa dama ngalo gulinga mabuni la so te bunya mine kwa vusa matya bama jini jude korwa ma ngalo mine kwa vusa matya bama jini jude jesus za myanga mi korwa ma ngalo dominican tipazu kwa bi tipate wangama sevona rola bama tipanya davote jenya myachi josu khuju sote myachi ijata jaso tiwa mi ngalo gulinga mi kanete inga mi usabi jale khwama gomale mach hate phokwa vumula nama bi wa ma khu muza tyaka mabuni hakodi te phokwa biale mate tozo liama ngalo gulinga mabuni kane inya vusa matya bama jini chede khurusini siba yesu jisude khurusu jesus zabute photwa ma kwa khobu musu tiwa phulawa jesus za myanya tishivu phyotia mate silia mabuni tipa watinya khuso khu kwa shetu nama mi amyate chacha bi shetu nama nishangai mi tipa watinya iji mushishi chasini shivute shekama ngalo gulinga mabuni tipa watinya khuso khu kwa phyotia ma shivu amyate iji mushi chasi sheta mabuni catholic khuso khu kwa tiama jesus za myanya tebunya mine kwa vusama tiabya ma jini chude khorusu tebunya martin luther li khobumama khuso kwa duliwa tumanya seba yesu jesu li tama khuso khune kwa myachi ni mama ka chido phyulyama te chu ngalo tumanya khuso cha mi thu kwa bi edi ti tungo ha khote seba yesu jesu te khorusu jesus zabu khune kwa tozo liama shivu ngalo na lo khuruglaso ajesu te khshamwa